Kumsi benta ban mynsiem bat kyntiew shushu yaki khun samla pule jong thain Mawhati constituency ka Mawhati Assembly Youth Congress Committee ha ka jialam uba job stand kumu president bat rengkat kitkhot jong ka bat ha ka khandru terik ubnai risau kilapun ko burom yaki khun samla pule ki balawan ra bahasa khamat ha ka examen SSLC bat HSSLC ha ka tegasi lawan bat mynsiem lang bat penko burom yaki samla pule do MDC ka Mawhati constituency uba Charles Marngar kum kongsan bat samla sain ku par sengkli kum sumbot kongsan bat harengkat ke langkin nong elam mat kitkhot jong Mawhati Block Congress Committee ki riurang ba bat ki kmi ki pa jong kite ki samla pule ha ka te kasi la yo ru ban pun ko buram ya sangut ki bade ha ka kerdan SSLC wat sangut ha ka commerce sangut ha ka science bat sangut ha ka arts bat kawai pat ka jingai khusnam bakarpang shawai bodon ka jingduna ha ka khotmen đây là bộ màu yang baik. Kecil pule kalau ke koridor kecil start, kecil parent ki of wisdom, kecil start, ini kecil start, kecil parent, kecil start ki of the quality of having experiences, kecil dam ni experience, knowledge, and good judgment, kata kede kecingan kecil start, kata kede kecil start, kede kebetulan kamu duduk kata nak kebetulan kecil kecil, hagi ni ki bang ni be, tak kata kecil start. Amang kata kumi khun samla bidon kami kecil start. Ayat dengan yang tu ipi ngambil apa pule bah apa pule kiwai ki pule kiyo bah ki bet ki biang dengan ayat dengan kami apa semua. Kepapun ni ketika self education. Dengan ayat yo play, pak por boleh school, ia training pada kapor kan mau kapor pada school betul, dari school step kelas 9 ke kelas 10 dari school step makan Kristian, dari belah mensengi pada cula akan kelapa, kapor kepada dari school mensuah, por pengabelah tan ada tang iwi patulun koton jin, beritai koton jin ro ibal kap ada kenci kamsu, titai di ibal buram ha, pada keliap ha. Pada bangalek sejak terakhir kermawi senang kawai kaya siapa nebu anak temai. Tipun bagi pasien tersier nama nak telur kebor, dia kita ikut telur ngebu bahan. Dan awal pasien senang ngebu bahan.